Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1, abari mu gitondo namwe tubifurije kugira igitondo cyiza, tubahaye mwaramutse bivanye n'imigabane dutuyeho itandukanye. Bisanzwe ndi kumwe na Nkomezi James. Uyu munsi nageneye impanuro ku YouTubers cyangwa abakoresha urubuga rwa YouTube bo mu bwoko bw'abanyamurenge, kugira ngo turusheho gusigasira ubunyamwuga n'ubumuntu. Hashize igihe kirekire abanyamurenge turi kunyura mu bihe bikomeye by'intambara n'umutekano muke, byagize ingaruka zikomeye ku miryango myinshi. Hari ababuze ababyeyi, abavandimwe, inshuti, abato n'abakuru. Ni ibihe bibabaje kandi bisaba kwihangana no gukomera, kuko hari igihe ibi bihe bizahinduka amateka. Icyakora biragaragara ko hari bamwe mu biyita aba YouTubers cyangwa se abakora content kuri YouTube bifashishije izi mfu n'ibihe by'amarira nk'uburyo bwo kwibonera views no gukurura amarangamutima y'ababakurikirana. Iki nicyo gitumye mvuga ati reka hera kamo nzamura ijwi ryanjye hangi impanuro. Nubwo benshi muri mwe mutabyumva, ariko wumva akwiye gukora amakuru cyangwa agakora izindi contents, nazikore kinyamwuga. Ni gute abantu bapfuye cyangwa se abo twabuze, bamwe batari banashingurwa, bahinduka content yo gushirwa ku ma YouTube channels zanyu? Ese muri ibi bihe by'intambara mwumva bikwiriye? Ababikora mumenye ko binyuranye n'ubunyamwuga ndetse binababaza benshi, kuko content z'abapfuye bamwe bakanavuga amakuru aberekeye atari nayo, njye mifata nko gushinyagura, gukurura amarangamutima cyangwa kwiyubakira izina ku marira y'abandi ngo kurashaka views. Ntaho bitaniye no gusuzugura agaciro k'ubuzima bw'umuntu. Ndashimira by'umwihariko aba YouTubers bo mu bwoko bwacu babarizwa mu gihugu cya Uganda ku myitwarire myiza n'imikorere inoze ya YouTube channel zabo. Ndashimira kandi abari mu Rwanda bagaragaje ubushishozi n'ubunyamwuga bushimishije. Ku rundi ruhande, muri Kenya no mu Burundi haracyagaragara bamwe bakomeje gukora content zo gusebanya, gutuka abantu, kwibasirana ku biti byabo ndetse no kwibasira imiryango mu buryo bushiruka isoni. Nubwo ari YouTube channels nke zikomeje kwambura isura nziza y'ubwoko bwacu no gusiga icyasha ku ishema ryacu nk'abanyamurenge, ntibikwiriye rero kugaragara nk'aho twishimira ko hari abapfuye cyangwa ababuze ababo kugira ngo tubone ibyo dutangaza ku ma YouTube channel zacu, kuko bituma hari benshi mwongerera ibikomere ku bafite intimba z'ababo babuze, kandi bigatesha isura nziza itangazamakuru ryacu n'abarikurikirana. Turashishikariza aba YouTubers n'izindi mbuga kwitandukanya n'inkuru zishingiye ku kuvuga amakuru atariyo no gukinisha amarira n'akababaro k'abantu babuze ababo. Gushyira imbere ubunyamwuga, ubumuntu n'icyubahiro cy'abapfuye. Dukwiye kwibuka ko YouTube contents ari nyinshi. Hari uburezi ariyo education, amateka, umuco, iterambere, ubuvugizi, ibiganiro byubaka n'izindi nyinshi. Mukanemera kandi ko kudashyira inkuru mbi kuri YouTube channels atari ubunebwe, ahubwo ari inshingano n'indangagaciro. Abakora itangazamakuru n'aba content creators bafite uruhare runini mu kurema no guhindura imyumvire y'abaturage cyangwa ababakurikirana. Niyo mpamvu tugomba guhitamo kubaka aho gusenya, guhumuriza abababaye aho kongera ibikomere, ndetse no guha agaciro ubuzima bwa muntu kurusha views n'amafaranga. Iyi ni impanuro, ni uguhugurana, rikaba ritanzwe mu bwubahane rigamije gutuma itangazamakuru ryacu rirushaho kuba iryubaka, rifite indangagaciro kandi ryubaha ababaye, babuze ababo bakundaga. Iyi ni impanuro igenewe aba YouTubers bose b'abanyamurenge, itanzwe na Nkomezi James uvuka i Murenge. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.